Anga mu kiganiro yagiranye na Al Jazeera, Pogba yaragize ati, when there is money you have to be careful. Iyo hari amafaranga uba ugomba kwitonda. Money change people. Amafaranga ahindura abantu. Can break up a family, can create a war, can create everything, man. Ashobora gutandukanya umuryango, yateza intambara. Thinking I don't want to have money anymore. Rimwe na rimwe numvaga ntagishaka gutunga amafaranga, numva sinyishaka gukina. I just don't want to play anymore. Umva rwose nkeneye kwiberaho nk'abandi bantu basanzwe. Normal people, so they will love me for me. Maze abantu bakankundira uko ndi, bitari ukunkundira ubwamamare cyangwa se amafaranga. Not for the fame, not for the money. Nubwo rimwe na rimwe biba ari ibintu bigoranye. Sometimes it's tough. Numwe mu bakinnyi bakunze kurangwa n'imbaraga zidasanzwe mu kibuga. Abakobwa benshi bakunze kudahisha yuko bamukunda kandi cyane, bamwe bakanaza n'ibyapa muri stade bamusaba kubabera umugabo n'ibindi byerekanye igikundiro cye muri ruhago. Paul Pogba uretse uduhigo yaciye mu mwuga we turi bunaze kugarukaho, ni numwe mu bakinnyi bakunze kuvuga badaciye ku ruhande ko batumvikana na bamwe mu batoza bagiye bamunyura imbere mu makipe y'abagarimo, ibintu benshi mu bakinnyi badakunze gupfa gukora. Uyu mukinnyi w'umupira w'amaguru mu mwaka wa 2023 hari ibizamini yagiyemo by'ubuzima, maze umwanzuro wabyo uza kumenyekana mu mwaka wa 2024 mu kwezi kwa kabiri. Ubwo ku isi hose hasakaraga inkuru yababaje benshi biganjemo abakunzi b'umupira w'amaguru, ni inkuru yavugaga yuko Paul Pogba yakatiwe ibihano bizamara imyaka 4 kubera gukoresha imiti imwongerera imbaraga. Iyi miti yashinjwe gufata niyongera imisemburo ya kigabo, imisemburo izwi ku izina rya testosterone, aho ino misemburo ubusanzwe buri mugabo wese asanzwe ayigira, ariko nanone ikaba ishobora kongerwa hifashishijwe imiti. Ibyo ngibyo bikaba ibintu bitemewe mu bakinnyi. Abakinnyi b'imikino itandukanye rero benshi bagiye bashinjwa kuyikoresha mu rwego rwo kongera ingufu mu kibuga. Paul Pogba nawe yaje gushinjwa gukoresha ino miti imwongerera imbaraga, maze bitumanishwa guhagarikwa imyaka 4 adakina nk'uwabigize umwuga. Abantu benshi kino gihe babajwe n'ino nkuru, gusa ariko muri no minsi inkuru yo yongeye kuryohera amatwi y'abakunzi b'umupira w'amaguru hirya no hino ku isi, nivuga yuko uyu musore yagabanyirijwe ibihano maze bikavanwa ku myaka 4 bikagezwa ku mezi 18. Ibyo ngibyo rero bikabivuze yuko no mukinnyi mu mwaka utaha guhera mu kwa mbere kugeza mu kwezi kwa gatatu azatangira kwitoza, ndetse akaba yanahamagarwa mu kibuga akongera gukina nk'uwabigize umwuga. Uyu mukinnyi ni umwe mu bantu bavuzweho byinshi cyane mu buzima bwe, birimo gushimutwa, kakwa amamiliyoni, birimo kujya mu bapfumu ndetse n'ibindi byinshi byihariye. Ese uyu mukinnyi benshi bamenye mu makipe nka Manchester United ndetse na Juventus hamwe n'ikipe y'igihugu y'Abafaransa yanatwaye igikombe cy'isi mu mwaka wa 2018. Ni ibiki byihariye kandi bidasanzwe umuntu yakwifuza kumenya ku buzima bwe? Ikaze mu kiganiro amateka yabo cya none, maze tuganire kuri Paul Pogba, umwe mu twasabwe n'abakunzi bacu. Nk'ibisanzwe ukaba ugiye kubana nanjye abayo Yvette Sandrine. Inzu yawe, kampani yawe ndetse naho ukorera, aho hose hakeneye gusa neza byihariye. La Gloire Trading Limited ni abantu bagufasha kugera kuri izi nzozi. Ahaje kukubwira si ukuhamamaza, ahubwo ni ukuharanga. Nguno tugohe ya makaro yose meza cyane agezweho, ayo uzashyira mu ruganiriro, mu gikoni n'ahandi hose. PV span ndetse n'amasika n'indi miti yose irindi kanarwanya imidite, iyi ngiyi turayiguha maze tukanagufasha byose kubishyira mu nzu yawe. Dufite za marble nziza cyane zimwe ushyira mu gikoni maze ukagisukura byoroshye. Izi marble kandi wanazishyira muri jardin n'ahandi hose waba wifuza, kuko n'imvura ubwayo ntacyo yazitwara. Muri La Gloire ngwino tuguhe MDF body z'amahitamo yawe, kuko dufite iziri mu mabara arenga 30. Dukorana n'inganda zikomeye kandi twe nubwo dufite ibintu byiza cyane gutya, nyamara igiciro cyacu cyo nta handi wagisanga. Turaranguza ariko tunatanga kuri detail. Gloire Trading Limited wadusanga mu Gakiriro ka Gisozi cyangwa se kwa Rwahamiremera. Paul Pogba yabonye izuba ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'1993. Yavukiye mu gihugu cy'Ubufaransa mu gice cy'uburasirazuba bw'umurwa mukuru wa kino gihugu Paris. Pogba yavutse ku babyeyi b'Abanyagine Conakry, dore ko bano babyeyi bimukiye muri kino gihugu cy'Ubufaransa mbere y'uko no mwana avuka. Se yitwa Fasu Antoine Pogba, uyu nawe yari umukinnyi w'umupira w'amaguru mbere y'uko umuryango we wimukira mu gihugu cy'Ubufaransa. Mama we yitwa YABO Morba, gusa nawe yaje kumenyekana nka YABO Pogba. Uyu nguyu akaba umuforomokazi, gusa ariko kandi nanone uyu mubyeyi nawe yigeze gukina umupira w'amaguru ubwo yari akiri umukobwa. Paul Pogba yavutse ari umwana wa gatatu akurikiye abandi bana babiri b'impanga, abangaba ka Mathias ndetse na Florente Pogba.
Ababyeyi babo ntabwo babanye igihe kinini kuko uno mwana wabo ubwo yaramaze kugira imyaka 3 gusa y'amavuko, ubwo byari mwaka w'1996 baratandukanye. Mama wabo yasigaye bari uko ari batatu, ni ukuvuga za mpanga ebyiri bakuru ba Pogba ndetse na Paul nyirizina. Aba bana nabo basanzwe bakina umupira w'amaguru ndetse banakinira ikipe y'igihugu ya Guinea. Pogba afatanya nk'umuntu ukomeye cyane mu buzima bwe, akavuga ko ari nawe wabaye imbarutso y'iterambere rye mu mupira w'amaguru, aho kenshi yakunze kumvikana amwita the supermom cyangwa se nanone umubyeyi w'igitangaza. Mu mwaka wa 2017 ubwo Pogba yari mu kiganiro n'ikinyamakuru cyitwa Esquire magazine, uyu mugabo w'umufaransa yatangaje yuko nyina ariwe girlfriend we wa mbere. Ati mama wanjye niwe mukunzi wanjye wa mbere, ibintu byose ngomba gukora umubyeyi wanjye yatabihaye umugisha, numva nanjye binteye ubwoba. Uyu mubyeyi wa Pogba kandi ni numwe mu bantu bubashywe cyane muri ruhago yo mu gihugu cya Guinea Conakry, dore ko afatwa nka ambasaderi wa federasiyo y'umupira w'amaguru muri kino gihugu, ndetse akaba yaranigeze kuba kapiteni w'ikipe y'igihugu y'abagore yaho. Abavandimwe ba Pogba nubwo batahiriwe ngo bagere ku rwego nk'urwa murumuna wabo, ariko kandi nabo bagiye bakinira amakipe atandukanye ku mugabane w'Uburayi nka Florentino Pogba, kuri ubu ngubu bakina mu ikipe yitwa ATK Mohon-Bagan yo mu gihugu cy'Ubuhinde. Ni mu gihe Mathias we aheruka gukina mu cyiciro cya 4 mu ikipe yitwa ASM Belfort yo mu gihugu cy'Ubufaransa nayo. Urugendo rwa Paul Pogba rwatangiye ubwo yari afite imyaka 5 yenda kuzuza imyaka 6, rutangirira mu ikipe yitwa Roissy-en-Brie. Ino kipe ikaba iri mu birometero bike bivuye mu gace wabo bari batuyemo. Yakiniye ino kipe imyaka 7 imbere yuko yerekeza mu yindi yitwa Torsi. Iki gihe yahise agirwa kapiteni w'abari munsi y'imyaka 13. Hano Pogba ntabwo yamaze igihe kirekire kuko nyuma y'umwaka umwe gusa amakipe yari yaratangiye kubona ubuhanga bwe, maze bituma bengukwa n'ikipe yitwa Le Havre, aho kino gihe yaragiye gutangira gukina nk'uwabigize umwuga. Ku myaka mike cyane muri no kipe yakinnye seze ebyiri, aho muri zino sezo iya kabiri yahise agirwa kapiteni w'abari munsi y'imyaka 16. Kino gihe muri championnat national y'abatarengeje imyaka 16 ubwo nyine yari kapiteni w'ino ekipe, yabashije kuza ku mwanya wa kabiri, ndetse mu mateka yayo yabashije kuza imbere y'amakipe yari asanzwe akomeye arimo nk'ikipe ya Lyon ndetse n'iya Nancy zahoraga ziza imbere yayo. Muri Le Havre Paul Pogba yari yatangiye no guhamagarwa no mu ikipe y'igihugu y'Abafaransa kubera ubuhanga yagaragazaga mu kibuga, kandi hano barimo batanguranwa kumukinisha mbere, dore ko yanashoboraga guhamagarwa mu ikipe y'igihugu ya Guinea Conakry. Ibyo birumvikana naho hafite inkomoko, ntabwo byari kuba ari ibintu bitangaje. Ku itariki 23 z'ukwezi kwa 7 muri 2009 Paul Pogba yavuze ko atandukanye n'ikipe ya Le Havre, agiye mu ikipe y'abato ya Manchester United mu gihugu cy'Ubwongereza. Ibyino transfer y'uno mukinnyi byateje impagarara n'amakimbirane hagati y'ino ekipe ya Le Havre ndetse na Manchester United, kubera yuko ino kipe yo mu gihugu cy'Ubufaransa yavuze ko itigeze imenya uburyo Paul Pogba yabagiye muri Manchester. Ino kipe yavuze ko ushobora no kwitabaza FIFA kugira ngo irenganurwe kuko itumvaga uburyo umukinnyi wayo agiye mu yindi kipe bo batabizi. Iki gihe ino kipe yashinje Manchester kugirana amasezerano n'umubyeyi wa Pogba ndetse n'umukinnyi, maze yo bakayirengagiza kandi yaramutoje. Ibyo ngibyo ariko byaje kurangira no makipe yombi abashije kumvikana, maze bituma Pogba asinyira Man U mu kwezi kwa 10 mu mwaka wa 2009. Uyu mukinnyi yahise aza mu ikipe ya Manchester United yabari munsi y'imyaka 18, ubwo byari mu mwaka wa 2009. Iki gihe rero umukino wa mbere yakiniye Manchester United, ikipe yabo bayitsinze ibitego 2-1. Paul Pogba muri shampiyona y'abato mu mwaka wa 2009 yarangije afite ibitego 7 mu mikino 21 yakinnye nk'umukinnyi wo hagati usatira izamu. Nyuma yaho muri 2011 Pogba yaje mu bakinnyi bane bazamuwe mu ikipe nkuru ya Manchester United, aho bino byari bikozwe n'umutoza Alex Ferguson wari waramwishimiye cyane, ndetse akana umwe mu bakomeye batajyaga bapfa gucikwa imikino ya Paul Pogba. Niyo yakinnye makiri umwana, Ferguson ntabwo yajyaga yicikwa. Alex Ferguson yahamagaje Pogba ndetse n'abandi bagenzi be batatu abifashisha mu mukino wa FA Cup mu mukino Manchester United yakinaga n'ikipe yitwa Crawley Town. Iyi ni ikipe baje no gusezerera muri ayo marushanwa. Ubwo Pogba yakinaga uno mukino yari yambaye nimero 42 mu mugongo. Nyuma yo gukina we n'abagenzi be basubijwe mu ikipe y'abato kugira ngo nayo baze kwifasha mu mikino ya FA Youth Cup yari igeze muri kimwe cya kabiri. Iki gihe ikipe ya Manchester United yakiniye n'ikipe ya Chelsea, aho yaje kubatsinda ibitego 3-2 mu mukino ubanza. Ibyo bitego 2 by'ikipe ya Manchester Paul Pogba yari yatsinzemo kimwe. Nubwo bari batsinzwe ariko kandi umukino wo kwishyura Manchester United yaje gutsinda ibitego 4-0. Muri ibyo bitego Paul Pogba yatanze umupira wavuyemo igitego, maze bituma basezerera ikipe ya Chelsea bagera ku mukino wa nyuma.
Muri sezo y'umwaka wa 2011-2012 Ferguson yavuze yuko agiye kumushakira umwanya uhoraho mu ikipe nkuru ya Manchester United kuko atifuzaga yuko yazasoza amasezerano muri no kipe adakinnye imikino myinshi muri Manchester nkuru. Ahangaha nuko yaburaga imyaka 2 gusa ngo maze amasezerano yo muri Man U yose abashe kurangira. Kuri Ferguson wari warakunze imikinire ya Pogba yifuje kumuzana mu ikipe nkuru ngo arebe niba byanatuma yongera amasezerano muri Man U. Ibyo bikaba byatuma ashyirwa mu ikipe nkuru. Tariki 15 z'ukwezi kwa 9 mwaka wa 2011 Pogba yitabajwe ku mukino wa Manchester yarimo gukina n'ikipe yitwa Leeds United mu gikombe cya Football League Cup, ndetse hano aza no kugaragara muri shampiyona y'icyiciro cya mbere cy'Ubwongereza Premier League ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere muri 2012. Ahangaha ikipe yakinaga na Stoke City aho kino gihe yinjiye mu kibuga ku munota 72. Ahangaha Pogba yongeye gusubira mu kibuga mu kwezi kwa gatatu ubwo Manchester United yakinaga na West Bromwich, ndetse nyuma y'iminsi 4 uyu musore agaragara bwa mbere mu mikino ku mugabane w'Uburayi ubwo yakinaga UEFA Europa League bakina na Atletico Bilbao. Umukino warangiye Manchester United itsinzwe ibitego 2-1. Ku itariki 3 z'ukwezi kwa 7 umwaka wa 2012 umutoza wa Manchester United Alex Ferguson yatangaje ko Pogba yatandukanye n'ikipe ya Man U. Byari nyuma yo kwanga kongera amasezerano, benshi bifuza kumenya ibyabiteye ndetse banatungurwa no kumva Pogba yanze kongera amasezerano n'uburyo babonaga yishimiwe n'umutoza Alex Ferguson. Ubwo benshi mu bafana ndetse n'abanyamakuru bifuzaga kumenya ibyabaye icyari cyateye Paul Pogba nyine kugenda, Ferguson yatangaje ko cyatumye Pogba ava muri no ekipe ari agasuzuguro. Aho kino gihe mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru uyu mugabo yagize ati, disappointing Paul Pogba, there's no question about that. Twatengushywe bikomeye na Paul Pogba, kuri ibyo ntacyo kubaza gihari. I think he should lack of respect to the club. Ndibaza ko agomba kuba yarasuzuguye ikipe. His decision, and although we always felt that was going to, ariko yafashe icyemezo cye nubwo twumvaga yuko azagira icyo ayimarira. but we indicated until we left. You know, so we niyagize icyo yerekana kugeza igihe tumuviriyeho, urumva twatengushywe cyane. You know, so it's disappointing that. Nyuma yuko Ferguson yatangaje no magambo, Pogba nawe yatangaje ko yasuzuguye bikomeye na Ferguson, akaba ari byo byatumye atandukana n'ino kipe akerekeza muri Juventus. Ku itariki 27 z'ukwezi kwa 7 ikipe ya Juventus nibwo yatangaje ko yakiriye Paul Pogba ndetse ko agiye gukora ikizamini cy'ubuzima. Muri uyu mwaka wa 2012 Pogba yashyize umukono ku masezerano ya Juventus mu gihe kingana n'imyaka 4. Paul Pogba yakiniye umukino wa mbere ubwo ino kipe yari mu mikino ibanziriza shampiyona bakinnye ubwo bahuraga n'ikipe yitwa Benfica. Umukino wabereye i Geneve mu Busuwisi, ndetse Paul Pogba nyuma yaho yaje gukina umukino we wa mbere muri Serie A cyangwa se shampiyona y'Ubutaliyani ku itariki 22 z'ukwezi kwa 8 uwo mwaka ubwo ikipe ya Juventus yakinaga n'ikipe yitwa Kiev, maze nyuma yaho aza kugaragara bwa mbere mu mukino wa UEFA Champions League ku itariki 2 z'ukwezi kwa 10 muri uyu mwaka nyine wa 2012, aho kino gihe ikipe byaje kurangira inganyije. Ubwo yerekezaga mu ikipe ya Juventus byavuzwe yuko Pogba yaratanzwe ibihumbi 800 by'amayero. Gusa ubwo yari mu ikipe ya Juventus uno mukinnyi yatwaranye nayo ibikombe bigera kuri 4 bya shampiyona byikurikiranya kuva muri 2012 kugeza muri 2015. Ahangaha hose birumvikana ubuhanga bwe mu kibuga ndetse no kuvugwa cyane Pogba byarimo bigenda bikura. Ubuhanga yagaragazaga mu kibuga mu mikino itandukanye yakiniye Juventus byatumye ahembwa akabyiniriro ka Il Polpo, bisobanura Paul the Octopus, aho rino zina yari ryiswe kubera imiterere y'umubiri we n'amaguru ye maremare yatumaga abasha gukoresha umupira byinshi yifuzaga. Iyo ngiyo rero ni nayo mpamvu bamwitiriye kano kanyamaswa, kuko nyine yari afite ubuhanga bukomeye cyane mu kibuga. Tariki 8 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 2016 Paul Pogba yasubiye mu ikipe ya Manchester United ahita asinya amasezerano y'imyaka 5. Byatumye acagaye koko ko umukinnyi uguzwa amafaranga menshi agera kuri miliyoni 105 z'amayero, haniyongeraho nagera kuri miliyoni 5 z'inyongera yari yahawe. Ubwo yaramaze kugaruka muri Manchester United n'ubundi hano ntabwo yabashije kumvikana n'umutoza yari ahasanze Jose Mourinho, aho kenshi bakunze kugaragara baterana amagambo haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Ibintu byaje guhindura isura ubwo wari captain wa Manchester United yagiraga ikibazo cy'imvune. Ibyo byatumye hari imikino myinshi asiba bituma Paul Pogba ahabwa igitambaro cya kapitene. Icyo gihe yanatangiye shampiyona atsinda, dore ko mu ntangiriro za shampiyona Pogba yatsinze ibitego bigera kuri 4. Byaje kugeza igihe ariko ikipe ya Manchester United isubira inyuma. Ino kipe yatangiye kubura umusaruro
ubwo ibyo ngibyo byabaga wari umutoza Mourinho byose yabishyize ku mutwe wa Paul Pogba ndetse anamubwira yuko atazongera kuba kapitene w'ino kipe. Ubwo yamwakaga igitambaro cy'ubukapitene yanatangiye kumushyira ku ntebe y'abasimbura, ibintu byatumye Pogba atangira gutekereza ukuntu yava muri Man U. Yaje kuvuga yuko ubwo Jose Mourinho yatozaga ino ekipe byamuteye depression ndetse akumva ashaka no kureka umupira w'amaguru. Bakunze guterana amagambo, Pogba akavuga yuko atishimiye Jose Mourinho na gato, ndetse n'umutoza nawe akavuga yuko Pogba ari nka virusi muri Manchester United, ko ari nawe utuma ino kipe itsindwa cyane. Ubuyobozi bwa Manchester United nyuma bwaje kwirukana uno mutoza, maze uwitwa Gunnar Solskjaer bari uhabwa kano kazi. Ubwo Manchester yabonaga umutoza mushya, Pogba yongeye gusubira mu kibuga ndetse anitwara neza cyane, atsinda ibitego byinshi. Amasezerano ya Pogba yaje kugera ku musozo, maze ava muri Manchester United nanone asubira muri Juventus. Ku itariki 11 z'ukwezi kwa karindwi muri 2022 nibwo ino kipe yatangaje yuko yamusinyishije amasezerano nanone y'imyaka 4. Ni naho yahamirijwe cyaha cyo gukoresha imiti imwongerera imbaraga mu kibuga. Ibyo ni ibyabaye nyuma y'umukino wa mbere wa shampiyona mu kwezi kwa 8 ku mwaka 2023, ubwo nyine habaga isuzumwa. Ibi ngibi byatumye umushinjacyaha w'ishami rirwanya ibiyobyabwenge mu bakinnyi mu Butaliyani amusabira guhanishwa imyaka igera kuri 4 adakina umupira w'amaguru nk'uwabigize umwuga. Ku itariki 9 z'ukwezi kwa 10 muri uyu mwaka 2024 ibihano n'umukinnyi yari yarafatiwe byaragabanyijwe nyuma yo kongera gukorerwa isuzumwa, maze bagasanga mu maraso ye nta bindi biyobyabwenge birimo. Ibyo bikabisobanuye ko abakunzi ba ruhago bari bamutegereje mu kibuga bashobora kuzongera kumubona hagati y'ukwezi kwa mbere ndetse n'ukwa gatatu ku mwaka 2025. Paul Pogba usibye amaklabu yakiniye, uyu nguyu mu ikipe y'igihugu y'Ubufaransa yakiniye imikino 91, atsindamo ibitego 11 ndetse anatwarana nayo igikombe cy'isi cya 2018. Yanatwaranye kandi n'ikipe y'igihugu y'Abafaransa UEFA Nations League yo mu mwaka 2021. Muri rusange yagiye acuduhigo dutandukanye, turimo kuno musore yabaye umukinnyi muto wambaye igitambaro cy'ubukapiteni muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Bwongereza, aho kino gihe yakiniraga Man U. Yari afite imyaka 21. Muri sezo ya 2017-2018 Paul Pogba yabaye umukinnyi wa Manchester United ukina hagati wabashije gutanga imipira myinshi, ino yavuyemo ibitego. Yabaye umukinnyi muto watwaye ibihembo by'umukinnyi muto mwiza mu gikombe cy'isi, icyambere yagitwaye mu gikombe cy'isi cyabereye muri Brazil mu mwaka 2014. N'umwe mu bakinnyi babashije gutwara ibikombe bya UEFA Europa League ndetse na UEFA Champions League ubwo yakiniraga amakipe ya Manchester United hamwe na Juventus. Muri 2016 uyu mugabo yaje mu ikipe ya UEFA y'umwaka, ibintu byamugize umukinnyi wa mbere ubikoze ari mu ikipe ya Juventus kuva witwa Alessandro Del Piero yabikora mu mwaka 2006. Hanyuma muri uyu mwanya reka twerekeze ku buzima bwite bwa Paul Pogba. Uyu mugabo yashakanye n'umugore ufite inkomoko mu gihugu cya Bolivia witwa Maria Zulay. Uyu nguyu akaba asanzwe ari umunyamideli. Abangaba bombi babyaranye abana 2. Muri 2017 Pogba yavuze ko atajya ashaka kwinjira mu bijyanye n'ubuzima bwite bw'abantu. Ati niba umuntu akundana na runaka akaba kandi ari umukinnyi mwiza, ibyo ngibyo ngewe bintwaye iki? Yasubije ibyo nyuma yuko yarabajijwe kuba akundana nabo bahuje igitsina. Ati rwose ibyo ngibyo ntabwo bindeba, umuntu akwiriye kubahirwa uwo ari we. Muri 2022 Paul Pogba yavuze ko yagize depression ngo ku buryo yageze ashaka kuva muri football burundu. Muri uyu mwaka kandi wa 2022 havuzwe inkuru z'uburyo ngo kera gitangira umupira w'amaguru yagiye mu bapfumu, aho bino byari biturutse ku buryo Pogba yigeze gushimutwa ndetse akanatungwa imbunda muri no mwaka wa 2022, aho abantu bari bagiye kumwica. Kino gihe uwari inshuti ye yo mu bwana hamwe n'uwise umuganga w'umupfumu bari bari kumwe n'abandi bagizi ba nabi, basabye Pogba kubaha miliyoni 13 z'amayero cyangwa se ngo bakamwica. Ubwo n'amakuru yaramaze kugera hanze, polisi yari iri mu iperereza, maze babaza Paul Pogba niba koko ibyo ngibyo ari byo, biza kurangira byemejwe. Avuga yuko buno buhamya ari bwo. Mu buryo bwatunguye benshi nuko mu bari bari gukurikiranwa ndetse n'uyu munsi bagikurikiranwa mu iperereza harimo na mukuru wa Paul Pogba ariwe Mathias Pogba. Uyu wakunze gushinja murumuna yo kubibagirwa ndetse no gutererana umuryango nyuma yo kuba umukire. Mathias mbere yuko Pogba ahura n'ibyo byago yavuze yuko umuvumo uzamukurikirana, ashyira hanze video avuga yuko Pogba ngo azahura n'ibyago bikomeye. Nubwo kino kibazo kikiri mu nkiko ndetse no mu bugenzacyaha, ariko kandi nanone bimwe mu binyamakuru bivuga yuko Pogba yaje kwishyura amafaranga menshi no mupfumu mu rwego rwo kudasohora video ze yagiye kuraguza. Ngo ndetse harimo nimwe muri video Paul Pogba arimo gusaba no mupfumu guteza imyuka mibi Kylian Mbappe ngo ku buryo atazakomeza kwamamara. Uyu mupfumu yabwiye Pogba ngo ko ari wakesha ubwamamare ndetse no guhirwa muri ruhago. Ibyo nimwe mu nkuru zavuzwe cyane, gusa
ibijyanye no gushimutwa k'uyu mukinnyi biracyari mu rukiko harebwa hanakorwa iperereza ku babigizemo uruhare. Uno mukinnyi w'umupira w'amaguru afitanye imikoranire na kampani zitandukanye zirimo Adidas, ino yanagiye yamamariza inshuro zitandukanye ari kumwe n'abakinnyi batandukanye nabo bakomeye barimo nka David Beckham, Lionel Messi, Mohamed Salah, utanibagiye umuhanzi Pharrell Williams. Aho bano bose bafitanye imikoranire n'ikigo cya Adidas. Umutungo w'uno mukinnyi wabarirwaga muri miliyoni 125 z'amadolari mu mwaka wa 2023. N'umwe mu bakinnyi bafite imitungo myinshi y'akataraboneka harimo nk'inzu yaguze mu gihugu cy'Ubwongereza, aho uno mugabo kandi anafite inzu i Manchester ingiye yaguze mu mwaka wa 2018. Izo nzu ziniyongeraho indege ye bwite uno mukinnyi bikekwa yuko yaguze mu mpera z'umwaka wa 2018. Paul Pogba n'umwe mu byamamare bizwi ibikorwa byinshi by'urukundo akorera hirya no hino, nka mu mwaka wa 2016 uyu mugabo yashyize ku mugaragaro icyitwa Pogba Foundation. Iki ngiki kikaba ari ikigo gifasha abana batagize amahirwe yo kwiga gusubira mu ishuri ndetse no gukuza impano z'abakiri bato muri ruhago. Uyu musore kandi yagiye akorana bya hafi na UNICEF ndetse n'umwe mu bantu bakunze kugaragara barwanya irondaruhu. Avuga yuko ikintu cya mbere kuri we atari amafaranga no kwamamara, ngo dore ko ari n'igihe kigeze kugera akumva ibyo ngibyo byose yabitakaza. Uyu mukinnyi yasengera muri Islam, akunda kugaragara kenshi ari imaka mu mutambagiro mutagatifu, aho kenshi yavuze yuko imyizerere ifite akamaro gakomeye cyane mu buzima bwe, yaba muri ruhago ndetse no mu bundi buzima bwe busanzwe. Paul Pogba kandi yakunze kumva imiziki, aho yanakunze kuvuga yuko indirimbo iyo ari yo yose ayikunda iyo ari nziza, ngo n'ururimi rwose yaba yararirimbwemo ipfa kuba ari indirimbo nziza. Gusa ariko nanone avuga yuko injyana ya hip hop ndetse na R&B ziri mu zakunda cyane. Mu minsi yashize yanagaragaye ari kumwe na Diamond Platnumz, ubona yuko bahuje urugwiro. Paul Pogba ikindi benshi bamukundira n'uburyo ari umukinnyi ugira inyogosho zitangaza benshi, utanibagiwe uburyo yishimira ibitego. Uyu mukinnyi kandi ni n'umwe mu bazi indimi nyinshi, aho abasha kuvuga ururimi rw'Igifaransa, akabasha kuvuga Icyongereza, Igitaliyani, utanibagiwe Igispanish. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu amateka yabo cya none. Wakoze cyane gufata n'umwanya wose warangiza ukabana natwe. Turacyari kumwe no mu bindi biganiro bitandukanye amateka yabo ku byamamare hirya no hino ku isi. Nk'ibisanzwe ukaba ari kumwe nanjye Abayo Yvette Sandrine. Umva ngufitiye amakuru meza cyane kandi ashimishije. Ngwino muri iFix Technology Limited maze tuguhe product zose za Apple waba ukeneye, harimo machine, telefone, amasaha n'ibindi byose. Uretse kubiguhera ku giciro cyiza, muri iFix tuzakugira inama nziza zo kubyitaho, kandi nibinahura n'ikibazo tuzagufasha byoroshye kubisana. N'ibindi bikoresho byose electronique ukeneye biri hanze y'igihugu tugufasha kubitumiza maze bikakugeraho mu buryo bworoshye. Ibijyanye na CCTV cameras ku mutekano wawe, aho ukorera cyangwa se aho utuye, ibi nabyo tuzabigukorera mu buryo bworoshye. Tugurisha imodoka ndetse tunagufasha kuba zakugeraho uri hose byihuse. Dusure kuri Y3 /iFix/RA cyangwa se duhamagare kuri izo telefone.